tipromote. Galatia 3 verse 10 kuya ku14. Bonke labethembele ekwenteni lokufuna ngumthetho bangephansi kwesiqalekiso, ngoba kubhaliwe ukuthi baqalekisiwe bonke labangagcini konke lokubhalwe emculweni wemthetho ukuthi bakwende. Ngakho-ke kukhanya ukuthi kude umumfu lowemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekwenta lokufunwa ngumthetho, ngoba umbhalo uthi umumfu lowemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekukholwa kwakhe uyaphila. Umuntu lo lowemukeleka kuNkulunkulu. Umuntu lo wemukeleka uNkulunkulu. Yes. Kuthi ulungile ngekukholwa kwakhe uyawuphila. Umthetho awukasimi ekukholweni kodwa lo wendako uyawuphila ngawo. Kristu wasihlenga esiqalekisweni lesasilethwe ngumthetho ngekuthi abe siqalekiso endzaweni yethu. Ngoba ubhaliwe ukuthi uqalekisiwe wonke umumfu lolenga emthini. Lokho Kristu wakwenda kuze kuthi sibusiso lesathenjiswa Abrahama sifike sinikwe betive ngaKristu Jesu. Amen. Oh, praise God. Wakazimula uJesu hlaelenga eKalvari wathi kuphele kufeziwe Baba siyabonga. Yaza uyathi kumnanzi wabamba imicrophone nje bese uba ngumhlabeleli. Ngisho ungasiye weba ukale organ nje hawo ngikhoza bathembu uvanso unga record ipass noma isetulu wakazimula uJesu sayitabamba baby once again. Siyamade Mxolisi Mosina hlala kitchen Mxolisi naNcobile make wamxoxa sicela ukubona manje siyamade Mxolisi la nibongikhombisa labo make benu bazalwane. Amen. Amen. Nibona manje manibona lobuso lo ngibona thank you siyabonga manje. Labethembele ekwendeni lokufunwa ngomthetho bangaphasi kwesiqalekiso. Bangaphasi kwesiqalekiso. Bonke labathembele etikhwepheni tabo bangaphasi kwesiqalekiso. Bonke labathembele etendweni tabo bangaphasi kwesiqalekiso. Leni ngoba mase ukwendile konke lokwendile ukhanza ukuthi kunengakhulu longakwendi. Mzukwana uthi lamhlanje ngiright. Hayi lamhlanje angaphoci umuntu, angethuki umuntu. Ngosi Jesu lamhlabe bewunengiloze emhlabeni ingenamaphiko. Hayi ukuthi nguphilele kahle Nkosi. Angakhiphi ngisho inhlamba. Kule nyanga Nkosi ngizeka kumangalisa kwasho umFarisi.
ngakhokhela 10 ngazila kabili kule nyanga ngangafanana naba labangazili labahlala besuthi kusonga January kuya January ngoze kule nyanga ube nelichawu immediately ubona lokuhle lokwendile ukhanza ukuthi uthole 1/10 ukhanza zingu 1/10 ngoba lithi noma ungakwenda kunye wehluleka konke lokunye kufana nethi akwenda lutho kube sekukhansela konke lokunye lokwendile bekusicalekiso ke kulandzela umthetho ngoba each time wezama bewuthola lo mphumela wesicalekiso ngoba bewehluleka ngako ke kuyakhanya ukuthi kude umuntu lo emukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekwenda lokufuna ngomthetho ngoba umbhalo uthi umuntu lo emukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekukholwa kwakhe hayi ngekugcina umthetho ngekukholwa kwakhe uyawuphila. Thank you Jesus. Kunempilo la umthetho awukasime ekukholweni kodwa lo wendako uyawuphila ngawo. Verse 13 Kristu wasihlenga esicalekisweni lesasilethwe ngumthetho ngekuthi abe sicalekiso enzaweni yethu ngoba ekubhaliwe ukuthi ucalekisiwe wonke umuntu lolenga emthini. Once kwaba nemthetho umthetho wenta ukuthi kubonakala ebucala. Angathi bantwana basekhaya sengaba nemathikithi la mangakhi ngekuhamba nje ngetulu kwa60 la mgwaqweni. Ngono nini ngetulu nje kokuhamba ngetulu kwa60 la mgwaqweni. Futhi bangimisa bangathi labanye bathi hawu nceke yenkosi hamba lapha baba hamba lapha labanye bakhona kushweleta lomnye washweleta sishaye naye ngilandzela yena mina wasishaya embi kwami nami ngamphekela edela uyabona umuntu akufuna umhambise yedwana so wasishaya nami ngasishaya basimisa songu2 bathi awu mfundisi nguwe babe vela lapha uyothola lithikithi nasisi bathi akahamba yovela wathi mina ngisebenza ngalami wabala bamiyekela mina ngakhokha ngabhadala weta lo sisi wadongibingelelo wathi awunceke inkosi unjani wabangishiya futhi achubeka nelwami. Umthetho ubonakalisa kwehluleka kwakho awubonakalisi ukuthi ustrong kanganani ubonakalisa ukuthi usehluleki. Lokho asehluleki ke Jesu wakuthatha wathi akube ngimi lo tawubonakala sehluleki wena ubonakala engathi wenda kahle. Ngesikhathi alenge esiphambanweni bathi usigebengu bekumele ngabe basho kuwe nami kepha wathi yena abasho kimi kuze wena kuthiwa ulungile. Ngesikhathi wena kuthiwa ha walunga imvu yenkosi Jesu bekuthiwa sigebengu bese wena uyemukeleka phambi kwaNkulunkulu kuthiwa you are accepted as righteous before God. Jesu lobeka le ngesiphambanweni. Na umfanekiso lengicela kuwende eBhayibhelini Genesis sahluko 27
Sitawufunza nangemavesi nanga. Verse 13, verse 12 na verse 13 na verse 46. Bese sifunza Genesis 30 verse 27 na 28 na 43. Babe angahle angiphathe ngesandla bese ngitholakala ngingulone buqili esikhundleni sekuthi angibusise angicalekise. Unina wathi kuye, "Mvotsana yami, leso siqalekiso asehlele kimi. Wena yenda lokho lengikutshele kona. Hamba ungilandzele lamazinyane." Rebecca wathi kuYisaka, "Ngitsiniwe kuphila ngenxa yalabalukatane baka Esawu labathi Ngitsiniwe kuphila ngenxa yalabalukatana baka Esawu labathatha kumaHethi. Nangabe naJakobe angathatha umfati emkhathini walamaHethi lafanana nalawa lenhleli nawo, kungaba ngcono ngimane ngife lokungenani." Genesis 30 verse 27 Labani wathi kuye, "Asengishonako. Sengifunzile ukuthi sengifunzile futhi sengiyile ngeva kube manga ukuthi simakathe ungibusise ngenxa yakho. Shano liholo lakho ngitakunika." Jakobe wagcina asanjinge kakhulu. Waba nemihlambi lemikhulu netincekukadi, netingceku nemakamela netimbongolo. Amen. Amen. Yeah. Masimbonge, masimbonge. Oh, Saka, Simultaneous. Uthi Jakobe babe angahle angiphathe bese uyeva ukuthi angisiye Jakobe angisiye Isaka. Uthi Jakobe lokhu lebe kungaba sibusiso kutawugcina kusicalekiso ngoba mina ngifani nemnakethu. Sidalwa ngimake munye but asifanani. Umnakethu unetiboya, mina anginalutho. Funa athi mangithinza eve ukuthi ngiJakobe. Mawuta ngebuntu bakho phambi kwaNkulunkulu, makathi uyakuthinza uyeva ukuthi usona. Akabongwe moya longcwele lofana na Rebecca losembathisa kobungcono bethu. Kuze ukuthi isandla selizulu masehlela kuwe kube ngathi uthinza his firstborn son, the first fruit who rose from the death. Mawuvela phambi kwaNkulunkulu awusaveli ngekulunga kwakho, sewuvela ngazi ukuthi uyindodana yakhe eNkulunkulu. Ngiko sewuthi Jesu noma yini lento ayicela egameni lami, velani ngami, celani ngami. Ungaceli ngekulunga kwakho, cela ngekulunga kwami.
ngicela ngekulunga kwami. Bantwana basekhaya sihamba siphethe likhadi. Ngiloyo uphethe likhadi lanikwe lona nguJesu. Uthi konke lokufunako, take it from my account. Uthathe egameni lami. Noma yini leniyicelako egameni lami. Uthi Rebecca, masaphendula Rebecca uthi mntwanami, le ndzaba le inzala kunawe, iyekele kimi. Wena yenda le ngikushoko. Ukunakisise lokho. Ngoba kumbe uNkulunkulu uyawusibuyisa kuloko. Because the way out of your curse is doing what he says. The way into a cursed life kubukela phasi la kushoko. Ngakukhomba embhalweni. Sibuye la. Uthi ribs and ribs, Rebecca. Uthi Jacob, le ndzaba le yinzala kunawe. Wena, take my instruction. I'm going to sort things out for you. I'm going to sort things out for you. Nali liche la lethwala Jacob, Rebecca. Wethwala liche Rebecca wathi, ndotsana yami, verse 13. Lesicalekiso lo sesabako. Kuthi ungahle ubuye naso kubaba wakho. Asethwalwe ngimi. What a mother. What a mother. Uthi Rebecca, mntwanami, kungafanele kucalekiswe mina. Lesicalekiso asibe kimi, wena uhambe nesibusiso. I'm taking the curse upon me. Kuze kuthi wena ube ngulokhululekile. Kuze kuthi wena ube ngulokhululekile. Setingakho ingoma lentihlabele. Seyaphuma iCD. Isengaphuma. And that is the reason I sing. Abengahlala njani Jacob angahlabeleli. Ngoba sibusiso akasitholanga ngekujuluka ayofuna inyamadala. Wasithola ngekubamba silwane lesidomesticated sasekhaya. Esau lo waya wajuluka wasebenda afuna inyamadala. Azange asithola sibusiso. No blessing come from you. It is by the grace of God. Kungumusa waNkulunkulu. Esau kumbe bekathathi bonga kube wasithola lesibusiso sengiyacabanga. Bekathathi bonga ukuthi ngadingela ilanga lonke. Ngase ngiyamphekela babe ngiko ngibusisekile. Kanti indoda yasezulwini atifune emachawe lathathi bonga. Kwathiwa Esau sewujuluke kakhulu. You have disqualified yourself for the blessing.
wami kaJakobe waletha lokho wamthunela makwakhe angakwadi nekwadi lokuningi lokulandzelako ngaJakobe he was only silent bekathulile abukela makwakhe asebenza nango makambuka thunga ingubo waze engabe makela mhla wendaba wambuka maka hlanganise amabhodo apheka wambuka wasothi make mntwanami buya ngikwembathise mntwanami so ungathatha kudla sekuvuthiwe ukumikise kubaba wakho. Every journey of the way of a believer igcwele kungadi lutho kungendi lutho kepha kukhona umphicito lonawo. Ungaphika njani, ungavala njani umlomo ungasho ukuthi and that is the reason I sing and I shout. Mangabe usengakwadi ukutsabuka wendelele ngushito ukuthi itsabule nje imbongolo. Mangabe usengakwadi ukuthi itsabule nje imbongolo kusho ukuthi konke usakwenda ngetikhwepha takho. Konke usakwenda ngetikhwepha takho. Asiyeke make waJakobe uthi I will carry the curse. Leli verse lelake la 46 ngilo kambe. Lo verse 46 sewuthi Rebecca uhlushwa bafati ba-Esau. Sekwendekani Rebecca nginokuthi ngavuma kuthatha isiqalekiso sekuhlushwa kuze kuthi indodana yami itothola sibusiso. Nang Rebecca ngala ribs and ribs gijima Rebecca gijima buka sengikhohlwa neligama staff gijima Jacob gijima Jacob. Thank you sir. Manda nang Rebecca ngala babe bomakoti bakho beyani bomakoti ha bomakoti ba-Esau akusibo baJakobe. Yeah, lwanini naye mekhameni nangibaketela wena ngesikhathi bamekhama maketala Jakobe ngale usemsebentini ngala Jakobe kuthiwa ungathanza ngikholele malini. Jakobe ngala uyabusiseka unesmile boss wakhe emsebentini uthi how much do you want for a pay. Ngale make wakhe usethwele isiqalekiso sakhe sekuthi angahlupheki. Ngala kunegotiatwa isalary yakhe increase kuthiwa utawufakelwa noma ngimalini loyifunako. Ngale make wakhe uthi ngisethwele isiqalekiso mntwanami ungacabangi ukuthi leso sibusiso siyatendekela ngilokuthi mina make wakho ngiwethwalele isiqalekiso. The curse has fallen upon me. Wena ngalapho you are not struggling. Mina makwakho ngala I am struggling. Mina ngiyahlupheka ngala. Uthini Labani? Uthi Labani Jakobe awuyenzayo la msebentini mina sengibonile uthi ngibusiswa kangaka ngenxa yakho. Mina sengibonile kuthi lala. Oh thank you Jesus. Uthi Labani ngiyathanza kusebenza nawe Jakobe
because I see the blessing of God in your life. Ake ngimchazachaze Rebecca angimake angibabe walomunye la mhlala kithi. Each one of us una Rebecca wakhe. Rebecca wakho ngilolo wakhetha kwethwala eswini sakhe. Ngesikhathi labanye bathi khokha tisu, yena wathi ngakwethwala mntwana. Rebecca wakho ngilomakelo wakhetha kulusifika naye beka ngimanyovu yehe. Imbobo yelibhande bekaze akhelensha ngoba lethi imbobo thithi inkulu kakhulu. Waze wakhaya kakhela ifika yakhe kepha kwenela kuhlala wena eswini wachacha emabhande wagcoka tabapriest tingubo wabeka umswenko wakhe eceleni wathi akunandzaba ngahamba ngingenamswenko as long ndaba nemvalo. Rebecca wakho ngunangi yalohamba lapha kunati atitolo la kungabhalwa iprice khona lokunye kumbe sekusebentile kushito wena mpela ahamba lapha Rebecca malini bantu abami basi kungi 10 rand maki athi Rebecca mangakhokha 10 rand umntwana wami utawugibela ngani maka esikolweni athi ayakunandzaba abantu abami agcine atincisha yena ngemali yakhe endlela kuthi kutophila Jakobe wakhe. Rebecca wakho ngulo mtali labathite labanye bangena ititolo basweka yena wathi kule nyanga ngeke ngiye esitolo because nginemntwana lengimkhulisako umswenko ngidawubuye ngiwubone. Let me sacrifice for my child. Bathi labanye bakhotha ama-ice cream baceka lwimi lubhabhalale etu kwe-ice cream. Yena wathi akunenzaba ngidawuye emthoyi ngiyokhangetela emanti nathe emanti nami kutawukwehla ngizilela Jakobe wami. Lo Rebecca uthi lesicalekiso selihlazo kungaswenki bonke baswenkile asibe kimi kuze kuthi wena utewuphila kuze kuthi wena utewuphila. Jakobe soyasebenza sewuthole umsebenzi good pay good salary make wakhe lamethwale siswini yena kude labamnegotiate khona ngoba kumbe yena akayitholanga nale mfundo lekahle kepha wena Jakobe wayithola. Ngiyakholwa ukuthi wonke Jakobe unesizathu sekuhlabelela athi and that is the reason I sing and I shout because I had a Rebecca. Ngesikhathi Jakobe bamphakamisela liholo la uma khona njenga Jakobe sebakunegotiate sewukhuluma nesingisi saseAmerica ungasasho uthi God uthi God praise God. Ngesikhathi sewukhuluma isingisi sangesheya ubokwathi ukuthi kukhona lo wathatha sicalekiso sakho uze kuthi wena uyawukhuluma isingisi sangesheya. That is the reason why I sing and I shout. Gona Jesu Kristu. Leli verse lithi waba sicalekiso kuze sibusiso saAbraham sehlele kuwe. Kuze sibusiso saAbraham
sehlele kuwe. Hey, lwana zekhaya, ungakhohlwa ngesikhathi sebakunegotiate lapha emsebenzini, ngesikhathi sebakunegotiate ubona ukuthi ikhundla, ubona ipromotion, ubona bakwengetela 5% noma 2%, ngesikhathi sekuqale khona ungakhohlwa ukhona lo wakhetha kuba luphuya uze kuthiwe into ocela. Ukhona lo wakhetha kuba siqalekiso kuze kuthiwe into obusiseka. Ngesikhathi Jacob lo verse 43 ke uthini? Jacobe wagcine asanjinge kakhulu. Jacobe wagcina asanjinge kakhulu. Why? Because make wakhe wakhetha kuba luphuya. Jacobe ngebuphuya bamake Jacobe wanjinga kakhulu. Ngekukhetha kwaJesu to become poor, wena waceba kakhulu. Wena waceba kakhulu. Live ile Nkosi lithi lamuhla you are blessed because you are in Christ. Lo Christ lo wakhetha kulenga esiphambanweni abesiqalekiso. Yena ngesikhathi bambuka bamkhafulela, ngesikhathi bametzelela yena bathi ungiloku naloku bamusho, wena ngala they will enjoy the blessing. Sibusiso besita kuwe nesiqalekiso sakhe. Wavuma to become a curse so that every blessing of Abraham will come to you. Awubusiswa ukuthi uyakhona ukuthandaza, ubusiswa ngethi khona lo walenge esiphambanweni. Awubusiswa ngethi uyakhona kuye esontweni, ubusiswa ngethi khona lo wathwala lihlazo. Lo Jesu lengikhuluma ngaye ngiRebecca wethu sonke, lo wavuma kuyawudobha phasi kuze kusathi awuphakamisa wena nani, kuze kusathi awuphakamisa wena nani. Makaya Jesu angakaye ekufeni, nami sengidawuthandaza angakaye ekufeni. Uhamba nebafundi bayawuthandaza, so uthi kubafundi bakhe makahamba ayawuthandaza abakhanza abalele, uthi beningelinze nami lihora libeli, just 1 hour. Ningawalala onke lalamanye, but uthi ngicela nje just 1 hour. What a request. Babuyela bayawulala. Akubathi noma bebathi Nkosi, you don't deserve even an hour from me. Mine ngeke ulithole lami hour. Jesu, he was pleading with them. Kuthi kule nhlupheko yami lenkuyo beningete nahlala inami li-hour libeli. Ngiyakholwa solo sicelo saJesu lamhla, ngesikhathi ubusiseka ngesikhathi Jesu uthi can you spend just 1 hour? Ungamsebenzisa wonke lo 23 hours, kepha unganginika yini hour kulo 24 hours. Jacob ngesikhathi sewunegotiate lapha, ngesikhathi uphakanyiswa, unganginika iJacob just 1/10, nginike nje tishumi, just kunye eshumini Jacob. Kepha Jacob masabhizi ngetibusiso uyakhohlwa ukuthi ukhona lo wethwala sicalekiso kuze atobuseka yena. Khona lo wethwala sicalekiso. Jacob abuka athi hayi ndawuvala ngani Nkosi, nginetikhala ngala, nginetikhala ngala, ndawenda njani, ngifuna kuphakamisa ngala, ngifuna kugciba ngala. Kepha Jesu athi I will not withdraw my blessing from you, but I will continue speaking to you. Ndawuqhubeka ngikhulume nawe. Can you spend just 1/10
ukuthi uthenga sibusiso. Just go acknowledge ukuthi I became a curse so that you become blessed. Just to acknowledge ukuthi I became poor so that you become rich. La ukhona ngamunye wethu ngicela wathi each time kuvuleka umnyango wetibusiso ubokwathi ukuthi kuna Rebecca wakho ngasekunene saNkulunkulu ezulwini uyangincusela. Nothing just happens. Ngesikhathi unegotiate kulunga, ngesikhathi tinto tikuhambela kahle, ubokwathi ukuthi somebody somewhere is praying for you. Khona lo semthandazweni lokuthandazelako. Jakobe liswagcina sekanjinge kakhulu. Leni ngoba kwaba nemuntu lo wavuma kuthwala sicalekiso kuze kuthi yena dobonakala aphumelele. Abantu ngeke bambone Jesu wakho ale ngesiphambanweni. Kepha wena ungabonakalisa ukuthi Jesu wale ngesiphambanweni ngenxa yakho. You are the only book for people to read. Kuthi kuna Jakobe kuna Rebecca wakho lo wakhetha kudzelwa abantu ngenxa yakho. Live lenkosi ke lisitshela ukuthi we are redeemed to eagerly serve. Kuze simkhonde ngemdlandla. Simkhonde ngemdlandla. Kungabe ngazuthi naye lokuya esontweni, naloku ukholwa, naloku. Bangazuthi bewungathi maye ngiyabambeleleka, maye yebonile lokukhonda nje ngelisondo kuphela. Lokukhona nje kanye evikini maye kuyangibambelela Nkosi yami because I have a reason why. Ukhona lo wangife. Bengingafisa ngathi ngingento yonke emalanga. Ucelile uNkulunkulu. Just one day. Kube just 2 days. Yini lengakwesinza wena ekwendeleni Jesu wakho. Kanti yena akumesinzanga kuyesiphambanweni ngenxa yakho. Yini lo ngeva ilihlazo kakhulu kuwe? Kulahlekelwa tintfo noma kulahlekelwa kuJesu? Ake sibe nesizathu bantwana basekhaya sekuthi uyabona lo Jesu lo noma ukhuluma nga-understand but lokho sikhulume yena ngidawukwenda. Noma yini la ngicela yona noma ngingathi kusitakwendekani mase ngimnikile la ngicela kona but lokho la kucelako ngidawukwenda. Why? Because I have a reason. He came down and lifted me up. Mangabe usengalati lelo qiniso usengayinikela impilo yakho kwekuqala lamhla kungaba langa lelihle la uthi Nkosi Jesu ngithinikela kuwe. You are the only best sacrifice. Ungumnikelo longcono kwedlula yonke iminikelo longayikhokha phambi kwakhe ngekunikela impilo yakho kuye. Ngeke kube lihlazo ukuthi ungasukuma esitulweni uthi Nkosi Jesu ngifuna nemehlo ngangibone ukuthi lamhla ngindasincumo sami nawe ukuthi ngiyathinikela kuwe. Useta ngaphambili wena losho njalo lothi ngithatha isinqumo lamhla sekuthinikele Enkosini. Angifuni kuba i-church goer but ngifuna kungena ngelisango. Ngifuna kungena ekuphileni ngaJesu. Ngifuna libetho lami elilotshwe encwadini yekuphila. Ngifuna kuba ngumntwana kaNkulunkulu. Ngicela uthe ngaphambili sitewuthandaza nawe. Kwesibili kwekugcina ngilona lokholwako lothi Nkosi ngiyawuvuma lo mthwalo. Kubuya kungumthwalo kepha wena wangethwalela kakhulu. Wena wathwala lihlazo lami noma yini lo isho kimi. Kumbe ngipholotile iminyaka tinyanga ngapholota kwenda noma into isho. Kepha lamuhla Nkosi lilanga lami lekugcina uthalalisela kwenda lokusho kuwe noma yini lo isho.
ngidawukwenda Nkosi. Ngicela libandla lisukume, loda ngaphambili asenda ngaphambili. Sesidawuthandaza, ngiyabonga bazalwane. Useda ubanjwe livalo kwesaba mangathi ungathola inkululeko ukuze uthatha lesicumo lamhla. Mangithi amen bese ufikile la ngaphambili ngaleso sicumo losithathako. Thank you Jesus. Ngeke ngisho ukuthi kutabe sekwendekani. Ake nje sewuthatha ngekuthi lokusho inkosi Jesu ndawukwenda. Noma ngingadi ukuthi kutawukwendekani emva kwalokho. Kepha ngidawukwenda lokusho uJesu. Mangabe usho njalo lela altare wasonzela kulo, side uthandaza kanye nawe egameni leNkosi. Baba eNkulunkulu logcwele, ngithatha ngekuthi ukhulume kahle kwevakala. Futhi ngiyacela malo engcwele ukwende kuvakale kangcono lokhu bewungithume ukuthi ngikukhulume ebandleni lakho. Siphe emavi Nkosi ukucabanga, siphe emavi Nkosi ukuthatha inqumo. Masibuya la singabuyisi njengalokhu besinjalo namuhla. Ngithandazela Nkosi ukuthi kuthula kwakho kulondolode loyo lamuhla lokhetha kukhetha lokuhle lokutawuletha lithumo kuwe msinzisi webantu bonke. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezulwini. Babe longcwele kwendeke intsando yakho kumunye nangamunye wethu. Singabi boJakobe labathi bongako, kepha sibe boJakobe labakhumbulako kuthi sibe na Rebecca who covered our shame. Sibe na Rebecca lothethe nesicalekiso sethu kuze kuthi thina sibe ngilababusisiwe. Wathatha ubumpofu bethu kuze thina sibe ngilabacebile. Wathatha lihlazo lethu kuze thina sibe ngilabathunyiswako. Lodumo nemandla nebukhosi akube kuwe simakathe manje kuze kube phakade. Siyabonga. Amen. Inkosi yemose ngikusize.